Fami yo, koman nou ye? An pale kle jodi ya. Le yon moun trahi nou, se pa yon bagay ki piti. Li pa selman fe nou la pen, li kreaze yon bagay ou profonde an dan nou. Konfians la dispare. Ou santi l'amou an vin fred. E pou komanse ap mande te tou. Si tout sa ki te eksiste an tou menm avek moun sa te reyel. Gen moun ki di, le yon moun trahi ou la toujou trahi ou. E gen lot ki di moun ka chanje. Men kesyon kem gen pou oujodi ya, ou men personelman, eske ou ka padone infidelite nan relasyon? E si oui, ki sa demande pou fe pou etabli konfians nan relasyon? Bienveni fami myo sou Purpose Coaching avek Jean. Mwen souwete na pase yon bon jounen jodi ya nan nou gomet la. Jodi ya ankon nou pral pale de yon sije ki important an pil. Eske nou ka padone infidelite nan relasyon? Les madame nou bien mari nou trompe nou, ki sa nou dwe fe, e ki jan nou suppose reagi. Men avan ke nou komanse pable, pran nou ti moman pou nou peze like la, abone e pi pataje video sa avek yon lot moun ki ka bezon tande. Le yon moun remen viole konfiansou. Li fò santi la vou chavire. E mem le sa, eske gen espoir? Si se ou menm ki trahi, koute sa tre bien. Ou pa jis fe yon ere. Non, ditou pa. Ou kraze yon bagay sakri. Ou pran ke moun sa. Ou chavirel. E si ou vreman vle repare relasyon sa, ou dwe fe tout sa ou ka fe ki nesesè. Se pa mouman pou ap ba eskiz san chanjman. Se pa mouman pou ap blame lot moun nan. Ou so ap pou dil ou te fache. Ou bien li pat bo atensyon. Non. Ou te fe chwa ou. E koun ya, ou dwe montre ak aksyon ki ou vle chanjman sa. Ou dwe honet. Ou dwe transparent. Ou pa si pose nan bay manti. Pa gen disparet san eksplikasyon. Si moun nan gen kesyon, reponi ak respet. Si yo kriye ou swa yo fache, ou si pose koute yo. Pa defan tet ou. Paske se ou menm ki kreye problem nan. E pou rebati konfiansa, pou moun nan ka geri, ou si pose si ke le moun nan gen kesyon ou reponi nan klete ou pa nan bay mati. Fè sa ou dwe fè. Lò pou met kenbe parol. Koun ya, pou moun mari ou bien madame ou viole konfians ou wa. Mwen konen sa difisil. Ou santi ke ou fan, wap pose tet ou an pil kesyon. Pou ki sa moun sa fè sa? Eske moun sa tere moun vre? Ou gen dwa fache? Ou gen dwa pe? Tout sa normal. Men sa mapjou, leke ou men personelman ou fe chwa pou rete. Ou dwe deside tou, ou vle geri. Se pat nou ap fe efo, ap montrou honetrete, la travay pou retabli konfiansou. Ou pa ka rete fache toutan epi pou ap vin pini moun nan. Di pa normal. Ou pa ka di ou padone epi chak fwa gen problem, ou rappele moun nan ankor de sal fè a. Si ou deside rete pou rebati, pa fè moun nan pase mizè. Pardon pa vle di oubliye, nou kompren sa tre bien. El fè mal. Parfwa, pardon vle di ou deside sispon ki te doule a kontrolo. Ou chwazi la pe ou chwazi pou avanse. Apre moun sa trayou la, ensekirite ka vin tounen yon fret pou l'kalo.
nous connaissons ça très bien. Ou vle konen tout bagay, ou vle cheke telefon moun sa, ou vle konen kote moun sa e, ou vle konen a ki es la pale. Ou pa fel paske ou vle kontrole moun nan non, men ou fel paske ou pe. Men koute bien, si moun na fe fo, la travay pou l keri relasyon, ou pa ka kite insekirito detui, sa wap ese rebati ya. Ou ka mande asirans, men pa kontrol. Ou ka pale, men pa akize san prev. Paske sa a fe plis mal ke bien. Si ou santi insekirite a pran kontrol ou, chita pale. Rele yon moun nou fe konfians. Al nan terapi si ou bezwen. Men pa kite doule a pou to wale. Rekonsilyasyon nan yon relasyon tou, fok nou konen ke li gen limit. E limit lan important. Moun ki trahi a dwe respekte limit yo san eksplikasyon. Sa ve di pa gen sekre ankon, pa gen manti ankon, pa gen ou bezwen fèm konfians ankon. Non, ou de travay pou konfians nan retounen. L'amou se pi gwo fos ki egziste sou la te. Li pa selman yon sentiman, men se yon desisyon pou montre bote, pasyans ak padon, mem le bagay yo difisil. Gen koup ki soti nan sityasyon sa, yo fin pi reyel ak lot. Men sa mande honetete, pasyans, ak deke nou, si pose travay ansam. Se sa ki mene relasyon. Moun ki trahi a dwe kontinye pou vetet li. E fok ou pouve l chak jou. E moun ki te blese a dwe bay relasyon an yon chans tou. Ti pa. E nou konen sa aprentan. Men li posib se gen la mou ak volante. Donk, kesyon nou te pose a, eske ou ka padone infidelite nan relasyon? Repons nan se oui, ou kapab. Men padon pa gratis. Li koute pou nou tou lede a fe e fo, ankon li koute pou nou tou lede a gen pil pasyans avek lot. Li important pou nou redekouvri yon ak lot ankon. Parite nan sa ki te rive a. Cheche konen sa ka fe nou viv. Ki sa ki fe nou ri? Ki sa nou vle realize ansam? Ki rev nou vle pousuiv? Fe nouvo souveni ansam. Kreye nouvo ekspeyans. Ale nan randevou. Danse ri. Al apren reme ankon. Mem jan ke nou te deja. Vre la moun se lor tombe. E nou leve ansam. Li se yon chwa. Chak jou pou di. Map toujou ese ansam avon. E si nou kenbe la fwa, respet, a komunikasyon, sa ki te kreaze ke relasyon nou. Li pa pi fwo pase kote nou e jodia. E si video sa touche ke nou jodia, fe komante, dim ki jan nou menm nou jere relasyon pa nou le ou moun bay. Mwen se jan, map di nou kenbe la, kenbe doat, kenbe la pe nou, epi respekte relasyon nou, nan pale yon lot fwa.